Bokajan LAC level apharman Khel Maharan angdung keti kapathu. Phai koni ni phai thong kebar ni kang sampor phai baji ni rachiti mapor malom pen Bokajan LAC apharman Khel Maharan phai koni kor troxi pen pangchengsi phai koni thong kep ani plian Bokajan LAC level Khel Maharan hanjang langso pachu aklama long pachu ponse angdung keti pachu ponlo. Bokajan LAC level Khel Maharan kapathu pon laki athletic, kho-kho, kabaddi, volleyball lapen football kapathu padu pon. Pini angdung keti pachu pon laki football pachu ponlo. Football kapathu pen angdung keti kapathu ponlo. Sarupathar MSc pen Duarbagori, MSc angbongsi ingtang kring pen pachu pon. Kupu da kapathu kang tang kring ajok. Api penalty kitur pen Sarupathar MSc goal thom. Duarbagori goal ni pen Sarupathar MSc atong football angdung keti kapathu chepahai ponlo. Sonsi Bangso Khel Maharan angdung keti kapathu pona mayalong aluhi sarpu waman peng pen kachitong dun HSA Mai Pujiwan CH Pathak Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi DSO Relief Ronghang Sarthe Terang Minority Morcha Winson Ronghang Nilip Sports Association atum pen chenglok man kidoge thikiding atum chitong dun si Bokajan LAC level Khel Maharan angdung keti football kapathu along Sarupathar MSc boys ke hayanong echepalong dunlo lapen Borjan MSc girls ke hayanong echepalong dunlo insam Jin pension pon. Bokajan LAC ছয়টা সমষ্টিৰ খেলুৱৈ সকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে খুবেই ভাল লাগিছে এই চাৰিটা দিন আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিলো ইয়াৰ পিছতে আকৌ এলেৱাইজ হ'ব ডিপুত হ'ব তাৰপিছত আকৌ ডিপুৰ পৰা যিটো চেম্পিয়ন হ'ব এইটো ষ্টেটলৈ যাব গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ আৰু তেওঁৰ কলিগসকলে যি কষ্ট কৰিলে যি আমাক হাঞ্জালাচৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনকো যি সহায় সহযোগ কৰিলে আৰু মোৰ হাঞ্জালাচৰ স্পৰ্টছৰ সকলো কলিগসকলক